Arsenal dokumenleri Bungur ve biz Brawl Stars oynayacağım bolamız arenim. Brawl Stars'ın ikinci bölümü. Mendin novi adam Nita sunduktu aşağı dostlar. Paket birinci sunduk. İndirimiz. Dostlar El Primo çıktı. Peki birinci sundukta nasıl diyor? Давай. Так. Birinci sunduktan El Primo çıktı. İkinci sunduk. Peki ikinci sundukta Rosa çiçek işte. El Primo. El Primo olamaz. El Primo. El Primo. Tak, El Primo. Şimdi dosta tak dosta El Primo men любимый adam Rosa'dan göre bayağı açtırgınlıkla mini Rosa buldu. El Primo yapıyordum. Bunda yemeği. Roza'yı da tutacağım. Roza beriyor. Yanlış. Dostlar raktak 5 4 3 2 dostlar olduk. Birinci roundda olduk. Kontrol. Oh dostlar şimdi biz bunday noviden açtık. Burada adamlarını kırılamız hazır. Bunda отличный ойна кулик. Bu oyun sizlerge көп түсірмекейтін sizlerge ұнатып ойдамын баяғы түсіргенім sizlerге ұнатты. Сосын мен соның үстіндегі ема sok şimdi sok dostlar neye soңғы раунд қалды анда біреу жүр қазір El Primo oldu. Dostlar ұттық еху сол монеткадан енді мына толтырдық. Бұл кристалл. Он кристалл берді достар. Достар скоро культқа жетеміз. Достар міне тағы бір раундқа кірдік, бірақ ол двойной.
Dostlar, meni ikinci победа. То есть üçüncü победа. Я достар bakalım. Так, dostlar, первый раунд. Dostlar, men kameramı açacağım. İşe gideceğim mağam. Так что Virgülü primo istero Сами яке кадыңыз менен примерно Virgülü Бесин төртінші победа. Новый адам құттықтайбесеңіздер болады. Не новый адам достар? Аты код. Код деген екен. Достар, бұл настройкасын өзгерттірейік. Настройка и точно есть. Так, bizga русскийmiz. Все, русский oyun. Qaytadan kiramiz. Настройкасын өзгерттірдік. Ne dostlar? Buna aşağı. Бірақ кольцті. Это не... Что-то зомбис, бибин зомбиским турновида. Достар, осымен видео аяқталады. Сіздермен болған мистер Елжан. Пока-пока, чао.